Nsroma de ye pa na wotwe da ya de ahye na wotwe foforo ase no wo se me ma wo ahotoso eni na eni da so ye pa every se nipa de wo apomodem pa ya na ye what ya se eni pa de wo apomodem pa ya na ye enti na me ka kira wo se I'm very community hospital there. I ask to my G kitwa so what I say. I'm very community hospital there. I ask to my G kitwa. And Jim Fat. So upe baby, ubenya pomodempa. No nya to so papa dia. And then only have for community hospital. And I may come for the amount one no pay ye pa. Free share. Whatever jaya no be jaya sa. One kasa and the boy samarani say. In fact, Santa Manji Ketwano. Every say Yadia Benya Yadia to sing, and I ain't him twice from Mount Yadia to sing, and I ain't him and yet a chess a intimate show and mounts so one to I don't pay your life. How are you too? I Katakyie FM TV, right? Yes, Katakyie FM TV on YouTube. Send on Facebook. Katakyie FM live and so be when you were on YouTube no Katakyie FM Katakyie FM TV and I sound on Facebook Katakyie FM live and so be to me I should be on come on wadam okwaya like na share come pa for mama what me say na ye babedi atwumanko mo ye pa enti wonso fa nwuchem won patani mu hono ye beka ho asema no pay enti wodi ye mese time chuku demo mame mo ahoto so pa na me mo ni da so pa wodi mi ye say dwada ko si fiara bia mana afuro ni nyina na ya for community hospital ana omo baba jaya rehwe na se omo ba me check won ema woro mu se ampara bibia de na kwam kama ye pa de for community hospital nkuto Edwada ko si fiada bia antenatal clinic ni ye adwuma ye kama pa sansona wo eye and dental clinic wo hono mo in fact se wani no hana se bia tebia siso uhwade awuhunu ye uhwade awuhunu na chirichiri in fact sabio chesa wodi e woru mu yinka wo senenki kawa bi wo bo wase amache se ubie nipa mukura na wuntimi nsere yes rena na wodi e wano si dabi eyesha ani monyam nim shawade ase anti bra for community hospital na ye nhwe kama yie pa na bibi anya fanfan e wo hono mo shabi wo ye be ma wo boda bridjo mfata ya ha adwene wo be ma wo boda bridjo ha adwene yesa mani mu shawade ase Vane sha man wo mu enti wo se wo ba for community hospital na ye hwa wo yo ba nsabi wa imfie hono mo njobi gu aya na nka bi wo mu na sha wo nso so de wo gina mu wo ba be hia wo utimi fa furo emu fa furo na busumi mienu na sane asai yesha de bia nso ni nkumafo ento konkon ana wo mo ne wo ko saa esa na ha dwene ye pa so wate ase I didn't tell me come for your community was and your mom na yen hwa shabi was so na ya wo ya da bia Katakyie wuti ya wo ya yesha wo pie kura wani nye ana sha wo de already no da bia ne ma bia gugu ani kuriche ene e bra for your community hospital na yen hwa wate 24-hour service ana for your community hospital ye wonim say nyina hini community hospital obafia se one powerful no woni sha yesu kura nyina hini community hospital aya santimanji gitwa ye ba no ya for community hospital ba enti wo de wo agogo so wo ade mra wo konfinfini ana sha nkroma nkwanta nkroma pechi infa na wo for kwana wo de me kamfo nyina hini community hospital de ama what uba for ya said yesi hwa won nsa na ukonyina hini community hospital ya hwa kama yie pa nso so wo hono enti bra na ye nhwa na bibi anya fan yie pa for community hospital carry for quantum point ye ne ani nkra fan so na di nhwa ni number is 0240176502 na ye nhwa kama pa ukuta premium health insurance Katakyie health insurance national health insurance Fabra ni yenhwa
na bibia enye fine me angasa me boys general wodogu baba yes wodogu baba godfather ma unsha wo hwe me live pa we are live on YouTube by Katakyie FM TV channel na Facebook ay Katakyie FM live Katakyie FM live ai wo betimi ajoin yen kama pa na wo hwe bi so e wo ho no mo na bibia ay fan ye pa Katakyie 90.9 FM and Katakyie why and to obey to me adwane and just say bibi anso aye fan ye pan so e wo e ho no mo e de aman pa but I never je yare hwe na bibi anya fan na bibi an ko kama pa amemfa nko ajapata se na ajapade ko ahwe ye international fato suma me sware ate na ma hwefo ni hunu e mapa e ko so yes ajapata se na ajapade ko no yes onya bi obabia ne ma papa ni nyina fie no ene ajapata se ne ajapade ko say ye jacuzzi na wo pe sink na wo pe mirror based cabinet na wo pa na say door ana wo pe jacuzzi na wo pe ana say de ben na wo pe yenko ana yen ye tax no ba ye wo showroom in fact ne ma no betimi hu na chese wo awudnam mutas no say ye floor ta water bedroom ta ye kitchen ta wankasa wudnam musa na wo hwe wo hu de ye wo fe na wo choose so what you say would me said de bia ye ka kire wo say afari anase ejapatas afari na obe hu yen ejapatas nso ye na ye main distributor ma Twyford company no be because say Twyford we be got say Twyford a Twyford company ye main distributors e de ma won mo and your papa ni nyina ye nchen na obenye bi ntibra me ye de wonni da no one ganga se wunya sika sifie ma ye musa se wo fie na wo hen na fa won sa kire se ana me fie ni nie ma ye musa se he wunya sika bra ben o timire boye ayesa nhye ni munyam ayesa hye ni wo so ate ase ntibra fari aja se ejapata se na ejapade ko ye mu ora nsusu nya ni munyam yie pa afari community hospital nchen na be hu ye ejapata woni Katakyie FM na wa bro sankrum presana ya pentu akoko sera de enu ani mu na ejapata so sansana ejapade our Las Vegas Pub and Restaurant in Chawano, one Afro Military Hospital, and a edi engineer, a Japadeku, and one international glass, the super duper international managers, and one is size of cry, one international glass, and in Como Yepa. Now, other woman, baby, and so I come a year party amount 0245 96 7229 0245 96 7229. Now about you see pa ama bibi anso aye fam come a year pa and I pay about kwa bompa so what I say I didn't tell my mem for unko eye jese pure olive salvation ministry so what I say pure olive salvation ministry prophetess Naomi Mensa fire lady no prophetess Naomi Mensa fire lady pure olive salvation ministry and I may come for them Atwima mem in funfa ya mama time boy ni so mama come October see what that so I pure olive salvation ministry no kwada bia ye counseling ni shane nzue pa ye one-on-one counseling ye kwada bia Wednesday anopa no nsia kosi anwumenu no ma metra konya kesie no na me abofo twa no ho hia na chese WhatsApp no fa bra otweri ampon so ye no kofo so wo betie usufre no waje ifia da bia nso so ye prayers and deliverance ye bompa ye etutun yarewa etutu anwo bone ka breche bia ye ha ye bia na ye bompa ye tutu sa no mani nyina ye anopa no nkono kosi awia no donko ebebo ade apamu ana empire boy ane fa wudi esum ye de bra wiye pa sanso na kwasi da bia nso so ye nwosra no so mo anopa no nkono kosi awia no domienu na cha se ye de abra fia de twato obosunu mu bia no aye watch night service kase pa aye prophetess Naomi Mensa fire lady eno no wona ma me ninkomo obema nchiremu aburo me de ye 0248 0248 746471 0248746471
071 na one eye madam anase prophetess na woman mensa woni ni nkomo wo hono ye pa Mickey Mike engineering no Mickey Mike engineering say ya wo fufu ne sa ya bre enti ne yakwa koto eye fufu pounding machine ana odi hye magr na say ayamama wo hwe wa ben kwan agusu twitwe bia tum na ya say bibia yo fan ye ana hye na anya yizo me say Umfidie shamring na so papa to so open hon pepper say na pese repair the mawo in fact poetry for umfidie amode yama ye mo no wonu nuane ene ho nuama ne nyina no aye Mickey Mike engineering ana me come for the amawo ye pan what woni mo adwumu angaza nika kura wo de ko ubenya papa obe repair the papa so de am aye Mickey Mike engineering wo angaza no ye guy atwuma mem ana be hu Mickey Mike engineering woni ni nkomo betimi abiebie ni omani so akyekyere ni mamu ye pa de ama aye show 542033115 show 542033115 and 0208 074835 0208074835 na ni Mickey Mike engineering eni nkomo honom ye pa na bibi anya fan Katakyie 90.9 FM atwumanso magazine big study genie bia voice ya nwumre na oti na die ya sesem gagra zare ya na watena no ani ba bedi mpatani mu nkomo so wo mpatani mu ba bedi mu nkomo ko se ya bre oba fi anyo yizo de bia njo yi fa akra na ya se ya Ghana nyina ye kuro kase ya fa njo yi ra fa won ebini mo yira amre ebini mo mfempino mo mfempino mo ne shega ta ye hwe mo ye hu Ana muntu obe na kumasi yetu. Ana muntu obe na kumasi yetu. Ana muntu obe ya wa hwe. Woni so ade obi na tensu ye ne. We kura VIP station. Katakyie 90.9 FM in Nigeria. Ana pa ye ne obedi nkomo me so wo de bra YouTube no so Katakyie FM TV. Katakyie FM TV na se Facebook. Katakyie live. Obi hu bibia live obi na tekios mu na enjonde ne kodu ayara wo samu ye bro mai mutuma ade bani ye no mpatamu ho akonta prampran enti ensu ye betena se ya manju aba be fan yana master gi agogo ye betena wo se ya ma yansu su nsu na ba be fan yana nipa na tension ni bon tenteni sha no obi kias ne na yi nyina ya na enzemi awre ho ya na esesere my Ghana pe ana onipa no ko to asase wo nsuo mu nad mo focus stop ni se ye ma wo nsi no wo se aban mra mehwe no aban we bai wo nya papa wo de ne mrante e boye aye Ghana pe ana ye jana manisi ne se nsuo nso so be fa na da chi a wo se aban san memeboa no aye Ghana pe na nipa na de o ye enye emfa so ma okokan wo se wotan no se wo jana mane yeso so na se atoro nkyam to no nso so a wo se wa na nka wo kire no kwan na wa mfa so wo se abeboa no aye Ghana pe aye Ghana pe 90.9 FM in Nigeria. Aye Ghana pe na metia bibi abe fa ye bedi nkoma no pa ye pa entini hyere nsu pa fa mame amen fa nko bo hye ba fun se electric as ahye ano pa mi chawade wate mi chawo nuoma mi mo fili sabe dia mi o chade na tena se nko ade a wo se mi chawade aye bo hye ba fun se electric as your phones ni TVs papa ni ngina no woni ye kwa koto wo pe fridge ato aye bo hye ba fun se electric ana wo benya bi ato wate in fact say the decoders na open blenders na open ceiling fan standing fan blanketing rice cooker whoppy person who ring light nyina na no me ka say mi kire say this man selfie no nko na TikTok sem no snap sem no nko ano unyanya ring light sifi o mana eni odo obesum wawu enti je ring light ni bi mana nya say de bia obe PS wo kwa snap aba obe hu anzo obi de kwa mo obi mfa nko wata
enti koboshe ba phones and electricals so ye ne kokko GB fama no na bibi bi anye fam yi pa nso ye ne yemyensa ye won kawe ye ne Gwai filling station e di enhwani mu Abresana ne Gwai filling station di enhwani mu na ne fompe na obehu ye sanso na sek one nche wono mo anso so obehu ye wo hono yi pa Kumasi station ne drugstore ne di enhwani mu wo ne Mr. Yeboa international Yeboa Enkasa 0557314176 0557314176 na bibi anya fam fama wo ho unsu timi se wo fio ne se wo dem na bibi anya fam ma wo he ba clinic oba fia se one powerful ma wo he ba clinic se men kan cho se wo di nubra na haba ma ara e sha wo yade yie pa ma wo he ba clinic in fact say ye koko yade say ye asthma yade say ye diabetes and say ulcer ye menstrual problems ye gonorrhea say no challenge say wo hu be ma bi na nsa hye wo aya so ye wo dwunku ntide anwo dene what is it in fact say high blood pressure and say low blood pressure aye sciatica yade ne to so ne bia wo de wo nan kokoma atwun say ya wo kirin ka say ya wo ya sexual weakness be mo oba da brigo e mana mi so wo mo hiti na nse wo mo mva ne awo oba na 2 minutes man o koro se kogu ani mu ase wo sa afra na wo mabie aye HIV AIDS ana bra ye be show ye be tutu ye haba mani nubna ne ye say yade aye typhoid na say hepatitis B aye ma o he ba clinic ana me come for the amount ye pa abuo kwa nakisha woni Jehovah Witness asori no wo wona chipe frema o e wo 0536589469 0536 589469 and 0549381381 yes 0549380381 na wore ono eni nkomo hono ma bibia so 90.9 kama Mega Business Center ma me no anopa ma me mi chawo yi pam in fact so wo pele ku soap na to wo power zone na to de ye kan se parazon no parazon min kan yi sa no ati ase paare ama me parazon Mega Enterprise na obenya sa no papa ni nyina free say floor cleaner na answer spirit and you ma made in come for community hospital inside wo ma o se me hwehwe ma me hwehwe Mega 0241 512362 0241 512362 na Mega Enterprise enyu suye pa no ni kasubo mu o Foundation of Christ Ministry Apostle Yema no Jamfi wo bo ba no akra no pa ma ncha wiye pa ena ya jwada anwume no nsu nkosi anwume no nkono mpa ebo kese ye bekoso ye bebo mpa ne ejina so de hwehwe otwere amponyankopon no na asem ne yipa adwendwe ne kese ye ho ya wada no pa bia ya special 101 free counseling na no pa no nsi awia no dumie no na oluman asore afra konya kese fiade bia anso aye wojata na anso mkese ye pa na ko fiade bia anso aye nwusra so enye fadi agro bra Foundation of Christ Ministry afa ni ne be yimfimfini wa what I say? Okay. See me so pambo junction hono mo. Yes junction so. Wo de ko ani mun tenten so ko 10 no kef no ben. Unsabon kum so fia to so 9 ne provision store bi ne nhwere mu. Wo de ko ne atum a. Ah, ebi o ko ne atum so ya. Wo ba ko pem e kwa na eti wa junction bi no akukọ bonkum esane fom ba akukọ soroforo be po. Fa de ko bonkum na esane fom no down wani a. Ya dua bro bi wo ho. Wo ko ne se bro nsi ya twa. Ani na just abresan kase na esi wona ya pentu sika kokko sra de mo efisia na no no bi mansion ye nyame fie aya Foundation of Christ Ministry no uno le mine nkom 02490062 another 62 02490062 another 62 na bibi anya kama ye pam fam ma ye bedi wo Potamu nkomo enti ye krado what master gi ene memo ka wa adwene ye pa de hyew busu bia ene ka what agogo kwan no for omutie omutie bebi o yene ya no omutie yen enti ene ka wadwene wantimi anka ene na je se ayeka o ene na je se ayeka ene ma yakoso wo Potamu no mo enya ka ameme de
which are not prime minister embassy for mutim what I say honorable Karim embassy him Bronum assemblyman me channel in a more professional wo boy adwuma wo boni nyina nso akakakra ono na bo a jabaye wo mo bo adwuma on passetia pa baraka kakra because passetia to bedabo e kwan no enya highway na from passetia e koya abo no e be ye se wo free hanom ko Japa Plaza aboro san no mo e Las Vegas nchen ho rich bumping be 75,000 na what's up on bumping bumping I can't say over for last over cover of Nigeria be 75,000 and what's our interval kakrana just 1 minute driver I driver force you motor force you just a bumping so the we must see na si wo no nya de wo furu no asi na just aye normal ni bi wo mo yes wo se sie wo furu no car si twigr and he say omo a omo twi car so de call taxi for so omo car so wo mo toto bo ni mu na amanfo no susu efi se wono da bi aje so kofitam na rich be ba ya adwuma na me di se misika nyina sa kofitam de mama ya adwuma so so be fa fam no akofi o ba di kan na tena se aka omo tu wana mo omo fele nchenchen na ma kumienu bi de omo fele nchenchen to fura na ya easy kakra ma na be se nine de omo anye azeze di eno na aka no mo de ye de what I say who compensate ya apostle continues in church one man they be at break as we say ja polo nsuo mu ja polo nsuo no rich nsu kase o break kase ya one more to board gumu ama nsuo no angasa bridge ni musi ana ne nchen pe te se meti ha yi ani baby a PCC yi one more chon ma mu obi no de aba ye store the container basis so ana wa bi go base wo hono pasetia nsuo ni chepe ko abana nso akoto ono so bie ni shop e di se nsuo ni fa na se be horo ni gold ni machine nyina akwa wo ti nsuo be fa gold ko ti aban ma ya wo mo wo so ni se nsuo pe na wakọ ji outi enti nsuo betimi ato ama nsuo na yira aboro so because nsuo na ngasa mwasi no wato bore aguma mamuasi before ngaza na yaba yana ngaza na yente ho ase what I say yente ho ase bara yesu before ngaza yansu na yesi enim nyansa pa yansu sukura na yete siga susu na komode yenkase because obi betimi afra mo no na abetena 2 gold na afimu ni nyina Ghana ya nya 12% pen every ono na 2 gold na afimu ni nyina na Ghana ya nya 12% pen every so right yet ye memu so come but say tia samne de bebre aye bebre me se yo asum pamprom wono mo abebi a master woje furniture works wona wono ma simsio no kwa na ton hono ma sa asana mo bi am ono so abe fele ni se tim wa fele nzumana na ngasa wo timsio to a obobroni bi so ne kakra wo ye wadua mo nsuo to na atwa fa fele na che na ko twa fa mo no so ye ni asem ye nka dabi o se yo hene na se wo to asase na wo hene ni diem ye nkuto ju fom eni diem pa na ye ka ho enti susum pa se wo yo hene na oni mama mara ne amane na ye mfa nsuo ni agoro ebize tworo no kura ka se nyankopon bo soro ni asase no ahunhum ne de obejom mo mbegu nsuom enti nsuo hunhum tem se ye papa se ye bone enim se hunhum tem enti reche se wudi nsuo ne bone ana wo ya de awompa so timi so de tie kuro no amane beba makoton abra ne nsuo nya sika enti ono nsuo akoton nsuomana no wa fele so de be filling station na sake kura po filling station nsuo ta kura eja tomu e ma na se gofo okra so no asam no to le bo ma na dua esere eja to ma na che nkofo na ha kakre
Dabi otoda o ya na ye pe how the man ye ho ye wi na say sufra ban tina na no onabu ayi be kan say minority leader be kan say wono 8 years kura no MPP be tena so woman ntimi ansovo ayi a nsuyiri ne ejo hu sense ma nye 2 years ya wo no mabai ana Ghana for the pressure be su on so say aban which de bia yi kwan de bia yi kwan de bia yi gates yem fa kwan su an konkosi nkawe kwan yo mo ye gata o so gates ni mu nyina to na di kwan nga so mu nya wie no mo contractors na ngaza kro mo di kan si gata no o ma ye gata na wie no ma sa de net afelo so sa de aye kwan ma o ma ngaza o mo wie no mo ko o mu nyim no ma jane sa nsuo no to ana bua fa kwan ni 2 years 3 years na kwan na sa sei pasete to badabo kwan 10 kilometers no be ye enya ndi 10 years rofa kwan no so kwan ba bia suropi ba bia yete se ayi manso kwan no na manso kwan no so a se ba bia suropi na yete ho no ye di ho nyina ba ka se kwan nim ye di galamse wo o me yetima Osofo nka no kore a police fo nka no kore ahemfo nka no kore teacher fo nka no kore obia dwene ne personal interest the selfish interest central force ne so akoje adamude empire anim so anya hwe esa na so ohia ya 50 cedi bi 100 cedi bi wade be man nti yetana sia ne ye bone nsamara ne yensu wakoma mpa wurim se dipa no wasa putu obi ama nso ne ye bone nsamara Atwima kakra ye wo MPC wo MC ipa na betumi abatana so mfie nan obi se ne se won kan yoma mienu miensa wotumi ye ma ne mpasua wotumi nka ebe na me campus etiase ana pa mi campus etiafo ti ona bu kare media no amon kan kire no enti se mfie nan no so na se ona bu kare assemblyman se wan ko bi mu yebuza sa obetena aso mfie nan assemblyman kanoma waya wobetimi aka achievement wo sa wotena ase ye nhwehan ama ye tonsuo wansa ase mo bi ane de ye container sa no se achievement se kanoma waya ye wana mbo e ka hu bi because I would duty I was said yes obehwe ama sa nneoma no ensi odwene nsem be hu awon te ase o ma ye tu ye bresa ano pa bi jo se me nkan kire o se o phone na ase ne dada mu a se wunya phone yusu no kobere champo e wan a phone come big joy enterprise o be repair na kama ye pa dia ma wati na repair o phone kama mfam ma wo a phone na lock e bi as wontimi mie big joy so obebi o don lock dia ma ye pa brame he oba fiansem usumi mi chima katua na 13 pro max rekoto ma minu ya oba fiase one pa fo bracket se minu ya ba phone na yusu na check say nchani monyam ji 13 ama kunta ba me ja kunta se kana matimi age ne pufu aya big jo adaroma phone accessories ni nyina so benya bi wono me say chargers earpiece airpod say screen protectors nyina no aya big jo enterprise ana me come from our yepa bu akwato traveling station ubehunu yes international big jo na da so no ye wo live for YouTube what aya katakyiefm TV join ye wo hono na ye nim kompa katakyiefm TV sansana Facebook na ye katakyi live big jo na teso a wo pa adwuma one na mrante no hwe wa hwe wo de fo ni be hwa de international big jo no abu akoto traveling station ubehunu wo sansana kunsu zongo junction wo butuo anwan kwantan so wo hono fra big jo wo 0209 545156 0209545156 and I said 0245 794556 0245 794556 na oni big joe nim komo hono mo na bibi anso nya fan yipa emfa emma ayire more professional way school herbal center
school herbal center some in Kancho say what do wrong on swab the Joshua a school herbal capsules any school herbal ointment capsules no bobby no numbi babu wa ye pa baby you still immune system no dey am what I was say unkwam one we drink Samson a premature ejaculation bemo about the 2 minutes one no numbi babu wa o man menstrual problems and menstrual disorders ni nyina bu insha to be on ma boso no e ban na fuanu mienu mi ensa na twa to be on so e ban na fuan so to be on so in fact as it me baba 2 weeks as I be there we feel and I have you pa Katakyie 90.9 FM in Nigeria etino no my school herbal capsules dem wa we pa stroke yade anase asthma yade rheumatism wana osa yade e school herbal capsules na me kan for dem we pa ahwere ube hunu anase obenya nupa ne bi nyina no e wo de akwabu akwa pure leaf herbal pure leaf herbal Samson a leaf ko herbal e abu akwa we say saboro san na what is school herbal nim komo 0243 607575 0243607575 and I say 053 935948 0538935948 Mama ntia me angaza me sister oya me lovely sister I reach ni pa me ba wi ase me na kompa za baba wa de bia na ko be se boso me miensa every day na but in fact she's a very sweet girl na mi chanu bebe na me nyane kese mama ni tiri mu poni mram nemu na kan live akuna onya asa akoma bi style bi no za one teacher I say what's our time bi oyo si dabi bro emfamen kasa dey emfamen kasa as en kasa asem na nkyerem no international ifua exist ifua ukwa for community hospital around physiotherapist yes Katakyie 90.9 FM in Nigeria so na no ko gina mu amba ya na misisi chi gina ya me ya koyo si me nua be ma obewu bra me twetwo im ko gina machine bi so na machine wo so me a me se me to hwani me no nyina ayira ai free si na ya se pa me gina me na so wotie ya physiotherapy bra ye be mo akwankyere etoro bi won ma ho reche nuane bi wo kura ni kwan se wudi so ari ase na wudi aha but sana yo mani nyina be fa training na we jogi na wo so bibia be fan ye party ama for community hospital there me ka jo say asante manji ketwa no bibia be fan my sister any obafia nkan kire wo e bi so obafia ma gi 13 pro mass ama obafia wo fa mon frère ma ma gi 13 pro mass ama sister via ene so me mos ene ma gi scam ma what international woman no if we ye tasu woman se no bia be tasu sisi e ene ma ko gi scam bro time chuku Rich me uncle God bless renters what I say my uncle God bless renters and idea yes bra YouTube no so never hear any so idea and idea so who pay for the papa idea do juma dia God bless renters I'm good to my come for the ama God bless renters you what once here you watch my once here 90.9 nkonya na wupa ya ye nkonya no ye wa ye furu nkonya wo Samson ye wo yi asin nkonya ye wo white ni bi Samson ye wo black ni bi ye bo nso da fom ye ma live band nso ye 2 section ye wo A and ye wo A+, so what I say ye more stage lighting ni amma ye backdrop ni nyina stage backdrop no come up in fact God bless renters ye ne ma quality sound woni ye di juma chese juma die bia wodie bia no wani mu ase da efese ye mfidie na ye papa ye mfidie ne ye kra ne nyina ne ye de ba ye ani mfidie no nsuso die
In fact, a one when we say yes, yeah, man, quality sound pa. God bless renters. And I may come for the amount. Numbers in a good screen is no. Over to me afraid. Na ye know, every juma. I'm a baby. I found ye. My more point one as in your dead. The life band and so you water from a mantia on so yet. As well as who human who you go from come a year pounds or so at the amount. I'm a baby. I find. In fact, so even a carpet to cramp on our pack. In carpet and so they dross carpet tobacco. At the say, I don't move for the now coming in Zambu. God bless you. Would you have no dear Dijuman? I'm a Jumadian. I say, yeah, Nick Canajas will be your Baba Sabian, Wabasu Yepa, and to Woody a winning in Ninkomo. I am more Jumadiano. I say, not I say, and your for Yepa. In fact, what do you from Yangas big star? I was 0541 544750. 0541 544750. Not ye Ninkomo home Yepa. And I say, numbers in a good screen in so on. Ube to me a friend, a movie or home name so ye didn't come 0539 220 168 0539 220 168 and I 0507 219252 0507 219252. Now only God bless renters. Yenin komo yepa. Na baby answer so enye fine fam ma. Now what him say? Rich. Young gazanga ni side so. So wo kwa ye bo ho sasa. Bo ho sasa. Aha, ye jembot real estate in so aba. Jembot real estate. Ye di aba. Sansana jembot apartment. Yes. Aha. I don't know good screen is so. Nyame ya dumwa. Next month here ye ba baby ano. Jembot real estate. Sansana jembot apartment. In fact, young board that from here pa yene apartment no. I reach say bibia wo hono mo de hia no won tade akura wo. Wumfie no so say afi say yemfie mi no. O time so na say won tena wo bi. E no so ma ba bi so ada wo ko. Ye say bibia kama ye pa de amam. Ye rest the no so de. Wo de wan de wo hwe e wo YouTube yi wan gasa wo fili say. Yen dana ye kama ye pa. Enti ye to yen safra wo. Buon sasa. Yes. Buon sasa. Ube huye wo hono. Sasa. Yoso. Sansona. Buon yoso. Sansona sasa. Yene. Roma ya so dino. Ana edi enhwani mu. Anya easy ka numbers in the good screen so no friend 0249 646 3185 0249 46 3185. Samsung 0537 454235 0537 454235. Now when in common so hormone jumbo to rest in apartment and no in fact Nsroma dey me say de bia me transfer wo se me chawade ye pa na bibia ye fam e wo hormone na bibia e koso e de ma rich fa Accra Circle video no to so fama me watch fa Accra Circle video no to so fama na ye nin komo bi wa hanum sisi Katakyie 90.9 FM in Nigeria. Ma bring sana pa ma min chaw ye pa bibia bokoria mama do ma min chaw. Hey, I don't pay you very well. Katakyie 90.9 FM. Tell me what my business and send me be happy. Until for me, Buana, to be why and send me be happy. But Yanko Pombedia, I may be here. VIP bars in Jam Menes. What they are live on so. Bra YouTube news never heard when you saw on YouTube. Katakyie TV on YouTube. Bra never show when you saw the honum. Samson on Facebook ay Katakyie live. Katakyie live ube hu ye honum bra ne behwe ene ye gedi empatamu nkomo aha o mpatanim na mutesen ye di mpatanim nkomo hwe o my Ghana o ye ya sen 67 na 68
67 yen go pension tie pension mu ni ya mobra ana ya mobra we je wosre ya mobra se pension mu pa ni dia ana ya mobra o man yenya 67 years yes say atoto ye neoma ye wo good ye wo prakase ye wo neoma bi atimi ma o ma tumpon efise yenya kurom na China fo wo mu be fa sika wa eri ko siesie wo nkurom ko China na hu dan bia grass nkwa ma be fa sika na ko tumi dia kwa grass nkwa dan are Ghana isi blocks na ebubu ya se blocks concrete pillars 90.9 FM in Nigeria. The plug ni pass and the plug anad mu fanya adwuma ye bi kiaso na nso de na wura bridge asesa no Potamu zuzu o hwe bi de tansu ani bontenteni wo no no o si sana baba rich sana baba abawie mo Ghana pe ana yenya 67 years yetimi anyina ye adwuma ko pension ni yentimi mo obra bia ni munyam bia nim o ma yesi ede ye ho no aban bia no ma o ba anko bo bosia bosiam kwa na ede bu o man no bosiam kwa bosiam so mperimfo akwaji ba no ma bedi omre show mo guess tokas akese mo guess ye ma MC fan ne ye mo allowance ne ye mo we on fanya hwe MP bo ase me ba ye mo Potamu ho kwan na mo mukuro no so kwan me ba ye nkane na ebi ni mukuro me ba ye MP nya wie na akoka rich wo say MP de menya kwan ye local government for mo asem okoka DC so say me to na mo sa asu sika no wagedi sese mo ne de tumi ni mamu amuda so ya na se ye ne yese so FM in Nigeria. wo se me mo amemfa tumi ma na me unya tumi ni wi abetimi de aboa me bare me de tumi ni ma wi a onfa mo wa me fanya hwe ma me ibesi sports stadium si nyina hini enwura fu afa sports stadium no ona boys ekesiam ntam MP otana so saa ona boys ekesiam tana so almost 16 years ono kwa MP 16 years braba ko otimi ba ma yanka de be sha twuma mponu ani munyam no enwura sa fu afa enso ya for workers laborers o mo na hwaso ne kura bo ne ngobo bi ho nyina hini Sunday special won cheni for kura nko bobo honom na academy for na ba bobo ficha kura nko bo rich omukra no mo nko bo na enya media ma for na ba so bobo ono na ko MP fufura ba DC ya no hoko DC fufura ba ana mo be no mutu afa wana bu ishak ana bu ishak de media no padi no ona bo de bia isha me ka kire so ona bo de me nya konya na de o ye ne de me bo abaso me ka mama nsen hu ba de o se wo ya wonya ye no eno nso me ka cause me do aji yodio na mfa ebe ka kire se wonya amarante na o ye nsentwerefo na nko betimi akasa amana ko akire o ma amwa ntu be kasa me ma amwa nti me ka to ona bo de o se wo ye ne ye munya post ni wi a enye post die ashe akaya wa she trim aya bi before the say nya tumi wi a tumi die no nko na afede ye de biem anema nka wo se ye e ma tua tumi na ye nya na post na ye nya no emfa so ba so no ye nye post na no ye die se na no obi se ye mponi tumi kakrama no mfa nya de eso no agaza ne trim podo nya tumi na enema ode be ye nya adwene pa na wontiru o ma anya 67 years ye capital town ye circle kroni nyina bi akese ye no nzo yirafa
June 3rd o se June 4th na mu ye o se refi we je refi nso yiri na ja nam so ba se a na ehye nkofo ye kan ye te hu committee e te hu ayi nyina ye hu report we ba afi be pa na nso nyini won kran afi ben wo de free be ATS be afi ben pa na nso se ye se afi we de nso nyiri amfa ba bia we si na no bosomi no nkwa wie ye no wo be sa ate bi because we be atena nsuo ne be yiri fare ne nsuo no twen ya na wasa ase ya bobɔ keso osere mi o kama ni bi se ma osere rich wasa ase ya bobɔ keso no wasa ekotena ho enti nsuo no be sa ato enze anya ba bi mfa de be sa be yira fa no ana obi se ne pampers nyina ne ba pampers nyina nsuo Katakyie 90.9 obi fam tansuani NGFE obi frigi tansuani obi so ani abre atagete fridge no so wo pa akwatam fridge na so akosi ni fie wo de oba pampers na wo yen jo afa ba pampers ko jo no twen na wasa sha ze ko bo bokies ya me amamu a wo no oba ne mienu nyina na sa ba bia be so mu nyina de mboko be bia di ka de pampers no ko no akofo ade o Roger me say Ghana pe ana de nipa no ye ne nye bare se wo ka kire ne se de wo ye ne nye emfa mwa papa ma wo se wo tan no se wo ja no nso mo koye ne samane ba na wo se nsu fra wo se sa baboa me wo koye mi tuufo wo se me tan wo koye wade na me tan wo ana mma koye bare wo koye nya ho amane wo se me nsa nsu me energy me sika na me nsa fa maboa mama bo wasi mitiri mode ebi ya ban ni sama mutin nsuo so munsori mfro munti nsuo fa mu wi ana mo se be fra ban we nsuo ato ayi sei enche weja dam mo mbebie ombie weja dam so so a ebe se twa fangofo so koso nanu yo mbie twa fangofo so etwetwe ya na ho na mo za ko bobo mo keso ni nyina eto mbie asa bia na ebe se afa enti ebe se twa fa oko kan ya si boy o kasadodo Katakyie 90.9 FM NGFE o ma etimu a chese utufo ya so kasa akura tu panyinu fo ya se akura ni mu ade dia panyinu ni ya no so nye o dia panyinu ni ya enye ya temamu a haye rich haya ma memra fam minni mu Potamu nkomo na be yi heye ensu achakwan mu mienu afari tu na be yi enduru 5 kilometers amanfo se anya force se mu magusu o wo de mu madwaso na munyi gatas ntonche mu mfele na kwan nya kama kakramayen ye se enka budget ho afi ya wo drip machine esiwo machine na amanfo e de galamse gisika guo mbuto yamfa nko dwa kwan so kekeu kwabrane nso te oman yi mu ne fie anim wa fill bridge no gata na manso no ta na atwefa kwan anim obi antimi nka bare wa assemblyman Ghana pe o ma yatimu a obi se ma metumi na memfa nkonko pribibi meboa wo de tumi ni ma ne wi a de wo so ye no wonye wo kwa kan so a wo si boy umu ade wo de atara ni ton ebo ko tu agogo hwe anye ne ebia master gisu ebia master gisu Katakyie 90.9 FM NGFE ekwa we esen enti gu ne yentimi nwa yentimi so emfele emva wi abomfa so yentimi ndwa so ema ne na so kakra mama be ne yentimi woni mi nu mpata ne mu nkomo anopai 0594 212823 0594 212823 0594 212823
0594 21 28 23 yenu mpata ni mu nkomo mpata mu hono no de na hawo de na wo se mprimfo ye assemblyman fo committee fo yankasa ye mra fom ye hu kura no ye koto committee fo no mo za committee ni se di post wo ye so me committee chairman 0594 21 28 23 0594 21 28 23 mayeni nkomo den na hawo den na huhia wo mbotam wo den na wo se panyini bi ya wonye waawu mantam honom no den na wo se timamufo na ngaza kura na momye de boa mo ho ya tobora egu gatem ni atobora gu gatem na esi gatam 9 FM in Nigeria. Enzo ta na ebufa kwam na atwiba afie o maya yatim wo kan ya sibue from na ka wadwene 0594 21 28 23 0594 21 28 23 0594 21 28 23 meba ni adi nkomo Katakyie 90.9 FM ni atwuma Nsroma ni e wo se ye ma atwuma hyeran e wo se ye ma atwuma hyeran ekwan bia so Saudi shefuma eya yemum so wanya bia pa ankra na ya na ya we ano pai me se maye ni nkomo wa hanom sei mame nko hello good morning wani de odini be bia gasa free nebehi me ma sima no enum de sha oboso bia ka na momi na more professional way ye ni panyini bia atem nice one great I don't know but Atwima you got good Katakyie 90.9 FM yes in Nigeria. yes Papa, for even after Pakistan, after the war, yes yes Mese Katakyie 90.9 FM in Nigeria. Menso medasi ye pa menso medasi 05 94212823 0594212823 0594212823 yenim komo ewo say yenim komo pa 0594212823 in fact ensam de ha
Aha, mayanko. Agonta. Agonta pomoko. Yango bana ro. Yero bade na se. Agonta ene ye dim Potamu nkomo. In a more professional way, sini pempe mame. Ajumanwa be ja kura de wo MCO eye municipal e wo sa so kura se ni DC. Masa ade bi koso wo ye hawe ya so. Potamu ya ultrasa wa yo wa. Tell teaching no. Also ma fere ho be bi omudua omuton anwea na say we had a somebody fit a shop you o. Uba na uba aso me bi na wona ho. Yes. I go say e betra Potamu ha. Na wona ho. Ona se ma si e be ya yesu ya ma. Ana watching it here and ya finish. Katakyie 90.9 FM in Nigeria. Information is there. Give me a moving report. I'm on a crowd, Bama, and so that my coffee factory. I was told that coffee factory do it. The student go, Mamma, could be here. The student was all I got on me, but you wouldn't even know I had. Katakyie 90.9 FM in Nigeria. Yes. 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 No correct. All this here. No correct. Municipal. Omunche no mun data ki mana mai. Aya sadi akama aya no mun tan hai. Go le ba ka no. Ye ya sene ko le ndi ga na ko le ka na ya. Ba ti bi to ani ne ba ti da ba ke kan. Go le de no mun she wu use na bufu. Wa me mi te bi tie ba ga mi te no ma bo me se na mi ti mu. Yes. Yes. Ba to wa ba ya wo ja pa die. Ama ne be ke me die. Yanwan is saying, I'm many. How did you cook and didn't cook? How did you cook and didn't cook? Okay. More fire. Yes. Great. I want that. I say, let me show no one can see pa. Mame. You come Master G. Oh, Master G and Jimmy and so. Okay, Mame go say hello. Hello. Yeah, good. Katakyie 90.9 morning. In Nigeria. Nice one, Michael. Mami Jewano pay in a more professional way. Can I do the many penny be at him? Yes. Now we have the airport where Atwima, they are big time. I'm not dinner. I'm not dinner. You're very follow and why. There is a meeting in Anka. And you know. Yes. She never you quite. You know, never here. I
just a car, which I Yes. As you never assembly my wall. Assemblyman or ho. After the assembly my wall. Assemblyman or ho. Overcar on the budget. Oh, and then you blow on Potamu, the Atwima, push their own quite public, the Atwima. You have this one, I say, oh, my lady. And then you know, you're pushing me at the I will fight. After the armory. Go in the very fight. Oh, yes. You are so to a mancha, said the Kobe. Oh, oh, and I got a 4 players. I never said them in the equal. I never find them out with punctual. Katakyie 90.9 FM in Nigeria. yes. Yeah, Madam Sally. Madam Sally, you have a campaign. Yes. And I would say, yeah, I okay, on better table crabby. I do yes. And you know, I think it's it don't want to die on no more much my mind, I want to the end. Like the ground of the area, I want to like to. And everybody, I bet you because almost say and come back to home this year, quarantine. And everybody come back to home. Now I'm going to come back to one. Come in to him also. When you know, Jesus, will it go up in the checkpoint? And what? And when you go home, I mean, I'm no more. Yes. Now you do need it. Oh, my God, will be a day. Katakyie 90.9 FM in Nigeria. Nice one. Master G. Master G. Master G. Agogo e hope. Nice one. And this is chairman too. I very chairman who watch it. I will okay. People air war. I'm already at a talk. And you try, I think I got a yes. Something for us all down on you. What's on the meeting? And this is me, chairman. What do you? Yes, no cop. Now, more Kagiani one Namu to Tum. Okay, yes. I bet I'm going to take a crash. Katakyie 90.9 FM in Nigeria. What's not what difference? I will go. What's not what you thought I will come. I find yet not what difference. Yes. And when I'm going to hey, na. Very good. Where are you?
Ekotu bottom ako. Ubo ra ke kadro nko ekotu bottom ako. Ekotu bottom ako ga yam. Ani chemu na wa be to ya kiawo. Ke kadro bottom ako ra be tia. Atwima we be. Yes. Eju ni ma ba wa we. Delo mi awe nika. Na omo je so no tuma die. O ya abetumi aboa. Okay. Ani ga so na ga ba ni di bo. Ala ba de Canada o. Mo be try go on the ngiti. Na go on the ngiti ya mo ni to. Ko ya ma so. Amo se faso abasu. Amo se faso abasu. E ma so bi ni wo so. E go go mo che faso be na wo so. Ya si ke ya mo ni che go the ngiti. E mo de ma chi a ko ya ko ni chi ni bi ma mo a. E ma so wo so. Ako di yes, I only can use a car. Katakyie FM to what you will be on your 2020. Oh, wow. Yeah, Sir? Katakyie 90.9 FM in Nigeria. Yes. Yes. No crap. Medase. Master G agogo baby akwan nenye no e wo pe. In fact, 70 bi wo hono ma ho. Rich. Anya botra. Obe kasa. Ama abroso. So ari ase. 70 bi wo ha. Anya botra. Obe kasa ma na abroso but ni nyina no eye 0594 212823 0594 212823 0594 212823 onzo obetumi aba ahoma no so na yedi nkomo Potamu wo nyoma be na ekoso a enye committee for assemblyman for nyoma ben wo mo ya wangaza hunu se emwa yana timamufo na ngaza so no nyoma ben yenye die na wo se mpanimfo ne yede boya wo mo nyeye nondu ye be sori ama international event yes Katakyie live worship no so atwa so the amount sharing shaper Katakyie 90.9 FM in Nigeria. Rich my uncle AL Garafa yes AL Garafa Heba Center so ye en Katakyie new site no mo one more day habama ene saya de wo mo ya adwuma yie papa wo mu nim ya de mu wo mo teare sanso so ase ewo kwansoro nko so pa AL Garafa Heba Center en Katakyie new site in fact me say min kasa bebre wo de wangasa fuwa wani ko hwa de ewu abeka kire wo say see when gani city for me any gang yes see when gani city for me any gang kwa ana say tuanamo na wangasa bo say yes en haba mayi adwuma yi pa 0544 5703 43 0544 5703 43 na woni mpalimfo eni nkomo horom yi pa Right Way Bible Church Prophet Emmanuel Opoku original one papa no pay me chiao yes na me yar mo china ye benada prophetic healing and counseling service baba so ye pa girigiri anya feri agwa twumamem da fan gentle prophet the signboard ni so twumamem fum farms gate nanim hono mo signboard ni so hono mo dwada nwumre bia no nsun kozi no nwotwebebo ye ne papa di ahia sansana ya wada bia no nsun kozi no nwotwebebo ye ne di ahia wa firi yesu ye the right hour kwampamre no ye the bro awa firi kese yesu sere nsoma me se fiada bia so ayam paibo kese na ukwada nwumre no nsiampa mu kosi no nwotwempa mu bia so ayam maso fam paibo aye Right Way Bible Church Prophet Emmanuel Opoku original one 025756 1849 025756 1849 and now say 054363 0542 4363 67 yes me say me papa number no brief reach nyezo jana no odenu
Jana no yes 0542 634367 manyana cray 0542 634367 one original eni nkomo mama original anopa me jaw yi pa body yankopon sha na wonyo kese yi emfama me 56 minutes past down the hour 9 Katakyie 90.9 FM enie Potamu nkomo ana de bre wo no yo ba onwom na munhum nwom na wura nwom wa wura nwom ni mu a na afi ya be kire we say nya botre wura don't enter the spirit too much Potamu na because of hono enye enti me ni hu nkomo na de mo duro wo pemso FM kwabra wo fie anopa wo so wutie me oluma nya me sha na wonyo kese emfama me say anopa wutie mba yes mahu bag we na just suman kese e wo down no suman kese ya ba beduru international be nya me sha na wonyo kese emfama me YouTube no so wo ye live wo so Katakyie FM TV sansana Facebook no Katakyie live Katakyie 90.9 and Nigeria fine pretty girl yes Frederica Nana Frederica yes ama happy birthday to you wati Yamisha onyo kesi ye pa mfama me yes oye me paddy oye me body na ma woni size kra rich wanga zaga so tim say yes and you mother na no say jana no den ye papa Nana Frederica no ama happy birthday to you Yamisha onto ngora mu mfama me yes don't know how many mood do. And so I'm going to check you, but which I told you when you're regular. I am normal. I am normal. I have a father. Sorry, I say. But in for the Muntie, ya can't ever catch a mum for Muntie, mum for Yajuma. Because Master Giz will bow rago. Could Jack Kadrobo tobacco or yam? The sample in front of my money is or mum one macron cosunina. Afi muni na obese o mode akeka do betui o mo hwe kwabra ne take your sumu a suo de ne kosa no arawo atora ansem wo no ma na de ayesere bat twede ampo nyanko ponti ase bibia be fine na woni twawuo pa seria na wuko ni pa nyare so wo kwa akowu ni pa nyare so wo kwa akowu ni pa nyare wuko oko take us nani no mutiem yere he Katakyie 90.9 FM in Nigeria obi sure na ne ko so won ko sei o ti ko tro wan ko tem ko mpie ha ya batna on ma na no ya sapase ayi esuka se ya da ni site he Mfeze ejafana bojo sangu mo nani ya bi anyidi ya mfa mantam wofo nani ya anyina mfa mo siria klasem nani ya anyina mfa mo asemo aya na je sen krankwa na nzo yiri fa de ebe yira fa yo na no te hanam se MC se akoya tanoso kwan tanoso oya kwan tana so nka atwoma ngo be ja ho wo so waye kwan de a sha wayi mso akoye kwan tana so asemo ne atia na ebe yi kwan nye wa meye se nka budget wo le mum tana so na eno na ka kwada so municipal say yi hu no wakoye ho kwan oko kan ye se we akura bone wo se panyini ni din bra wo ti atwoma ka atwoma se mate kan Potamu wasem mete makro wote makro wote atwoma mo makro woni ji makro ho mete agogo kwana so pe na no kra me se wo ko time da so wo ko fili ho baga na sisi oya sisi ani e bia mfa nko mi sisi fu ana on twetwu sisi ma because mete kwa mete doctor Katakyie 90.9 FM in Nigeria se tu e pebra futuro di mutimi na baza de bia kata chew pa opepa umpima na nsa ye futuro enso kura to mi hwe wani mu a kata chew enya agro bi nia etomre bia so besi ne mafita ha yeso osenso epete kwan nim asana watumi asia hata
Ezo no to e kura ka fa so na wo pete so. Asemo. Chese me say enye ni guso wo se mun be guso advert kura na. Mun mefele awiabo mefa so. Kura na e kana awiabo. Say the our go and enye Christ not. And I'm so I say gen. Hey. Enye. Yenka Ghana ho na. Wampo. Abi asa atwomafo yenka Ghana ho. Asemo. Asa atwomafo ho yenka Ghana ho. Hwe sedi ko bi amanchia sika nam kwan so. Sa kwan so pano achepa o. Na no ni ase chama untumi MPP menso ona na contractor o kwan so wanye nwie. Nkofo bi foforo be sisu free ahrewa ba na ba amanchia no. Ono nso ye free ho na so ode ba. Ono so aka kwam. Anto aso bi oyiyi kwan nchen kakra na no nso gya no ho. Na de scan ayem no aya enso ana. Enso. He koben aya kuro koben hene no ohene ba ko no etemeje ma no ho ma no kuro no ogumu Katakyie 90.9 FM and kuro no mu nyina eti se wo free se di ho na ba wo babobom a ebe ka be yese 1 minute bia mo asi koben kuro no ma no atiasi advert so wonnam so a twa kuro ni mu e ko wanim kakra na wo be wura manche kuro ni mu na wo be sa atiasi gengen no so o hene no no nko o hene ba ko ho no otimi agu no kurom no man mu no a o man si kan nyina no yese mfa nye mbundunuma no ntimi ngu na himfo yin so ne yese asase ye nton enka ne yese ye nton asase ye tunsa but ne yo ko pass asase ye tete atwoma asase ko pass asase 1 billion 800 enso mantam no kora ambo no street bob mo ho e kwan ne nye anu ma badwuma nwura ma mfa kama me ko fiera mfa praga de we praga nsi ko ja me gu amna bi mu no anya izo anya agrokra o my team na in office office housing kwa no na no so omunye yombe so mbetwa so eso kwa ba ko so no the only exit way a senka ukokro no traffic a cheta no so e kwa obetimi afa akosim na impoma omumfa osunya ba ko betimi afa e hono yes no ma besi aho nyina gen sa na nse yi kwa DKS Katakyie 90.9 FM and Nigeria. Dabi kata se e no omre ya dan ko da do o se ye kasa sa no o ma besi su se de o mo ye gates no aso mbe ye kwana na me makura se mansa so uru ampaseti abada abo kwana so me kayo sade we muru mfida na 2016 na me na wu me ba ma e ma me eno amakom nya me va crazy na ya Friday na nke be you know ka 2016 ta mu ho no na yura asantema yura na maame eda fom nti sa November December ni mu no ye bane ayie yes ti sa na ocho na anya yie no ba sa Friday na nke be yie na anya no then time one boys kesi ama na ye MP wo ho oni ni DC ne omu nyina bai cause ne ye be wura ma be to aba 20 ye be wura December ma be to aba on be shebo sen kanea no on be sisi po ti za to aba no mo ma on be ye 2016 you was saying 2026 yeah 20 10 years ni on yes me say Ghana nkoa na mo gan say high tension arabi I'm going to say, yeah, high tension. Rich Kame, also transformer in pro. Are they? I'm going to see you on. Is your chair for 10 years in Mama, I'm on my head, you matter. Katakyie 90.9 and Nigeria. Ufrim Bazeti, a quano sono. Post Nessi Quano only na. I'm going to wire some fossil to say, Kwaya because we the light also. But we are do Kwerimwa. Pom point is transformer na pro. Transformer na proper. I me kura man aso de. Baby omu go see here no.
na nipa no cross anu anwo ho transformer no anu anwo ho asemo tutuam pa so o ma ya tim o ma ni sika ase no beda abo constituency 10 years ni light no yenyanyan and up to the beda bla na nu yi edisi bae o mbe roof betena post no so 1 month no mkoye na ade kura ni ka esre wa asem se contractor bi obaba bi a beji aponchi wo ji kuro bi aponchi wadi twana no so de be yi apa contractor be train aba contractor bi aba wo ji kuro bi aponchi ufiri abo komanza so me makura ukọ ayi kwa mehwa nkura na mbobodi kira za no ukọ chenchenta wakọ beda abo wakọ be poso wakọ apuayem ayi shemu wa hanum sei ayi ayasa amene eboafo emma bede finyina ahye ho sa mekura no wotimi kwa kosi asuoja nwan bebe sima nkranzo o bi ameno ka nwasemi ama nkranso kas etimi fa oba uwuramu na kosi mu nanti ho 90.9 FM en Nigeria maye bi ejabi besine po na me kura mikro manza so ndie post na kasa live po take de no abubu sesi wache post no sense anya papa nkanka wi ase na ma na bubu e Ghana pre and enya 67 years akọ pension ya mobra bia nsuo fire ya kwanye enra say na ebo program bo ba kase ne fa ekropon adam kam ne de car na eko ne an drive eko ekwan ke betim ne less than 15 minutes aduru no etwa from ekropon to adam kwame route kofa kosi ba kase no kwa betim ne 15 minutes etwa you do come almost 30 minutes because I can say who speed that and you say okay board joint na ye te kwane de nyame ne aboafo no ndu abo me sorry ama suma kase abagina dwa ye de Katakyie live worship bro na suma ana oba mpanimfo no fo jagu o musuma me wate fa jagu o musuma me na de yakọ na de se radio mamu a ha adwene me ya do mo china ye banada china ye beba e ba bedi nkomo o man mu nsam no doso e Potamu ha nsam no e doso de wo bia wo na usuro se obefraka de ha wo no ye sore wo betimi afren so de ase ye betu anamo aba ho e marante no mo nam kurom ye be ye adwuma na ma wo 0541544750 0541 544750 0541 544750 de anuma bi ye koso a e bia wusuro se mantam ho ye betu ani asiso no wo de frɛ na ye ntu na mommra 0541 544750 na yenim komo ewo horom yi pa na so the fresh studio line 0594212823 0594212823 na yedim komo hono mama bibia aye fine anopo wa de nyankopon sha no onyo kasie yi emfa mame konta pram master gi mu ya mi sha mo parimfo no mo so mo nya adwuma na ye be mo ma ye ompo adwuma no wo mo be ye evangelist agosi nya akose de aduro ne de aje se wo bam enti twere ampo nyankopon bremaye na de yakọ na de ano de ne yie pa anya sa ebeka atuma so magasi ya big star DJ ni me sorry ame ya domo a ye be se hia ama bibia ye fine Katakyie live worship happiness